أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. Nikako ne smatrajte mrtvima one koji su na Allahovom putu poginuli. Ne, oni su živi i opskrbljeni kod gospodara svoga. Svi su dali nešto, neko je dao sve. I upravo ova rečenica možda na najbolji način opisuje i oslikava šehida. Agresija na Bosnu i Hercegovinu, osim napada na državu i njene institucije, imala je u planu da od muslimanskog naroda napravi robove. Sjećamo se mi zakletve prvog nam predsjednika Republike Bosne i Hercegovine da robovi biti nećemo, koja je tada u nama i sada probudila i budi osjećaj dostojanstva prije svega. U jednoj od ilahija vjerskoj pjesmi zapisanoj perom pjesnika sa ovih prostora se kaže: sloboda je od života, majko, preča i vrijednija. I zaista je to tako. Vođeni ovom rečenicom, ovom idejom, najbolji sinovi i kćeri domovine Bosne i Hercegovine znali su da ne vrijedi život u kojem će biti poniženi i da ne vrijedi ništa život u kojem ćeš biti građanin drugoga reda. A svaki njihov polazak i odlazak u bitku, u borbu, obično sa prijateljima, sa rajom iz sokaka, iz ulica, bio je praćen i ispraćen suzama i dovama najbližih, posebno majki. Jer znale su te naše vrle majke gdje i kuda ispraćaju svoja čeda. Čak i onda kada bi im nosili vijesti da su njihovi voljeni šehadet postizali, postajali šehidi, vrlo stameno, vrlo snažno i uspravno su to podnosili. I upravo ta simbioza žrtve jednog šehida kao pojedinca, njegovih roditelja koji su u svakom momentu bili svjesni da se možda njihovi voljeni neće vratiti iz bitke, i dove sa kojima su ispraćani su pouka, su opomena, su ibret, velika lekcija nama živima. I upravo tu danas, u Mubarek mjesecu Ramazanu, dok stojimo na ovim mostarskim šehitlucima, gledamo bijelinu ovih nišana, čitamo imena, gledamo godišta, zamislim da nije bilo to tako. Bili bi to momci koji bi pohađali škole, završavali fakultete. Bili bi to ljudi koji bi radili svoje poslove odgovorno, koji bi doprinosili zajednici. Bel ahjaun inda rabbihim yurzakun. Šehidi su živi. Kur'an časni kaže. Sa posebnom pažnjom trebamo prolaziti pored mezaristana gdje su šehidi ukopani, pored šehitluka u svim našim mahalama, u svim našim gradovima. Teško nam nekada bude saznanje da su to bili ljudi, ja bih nazvao ljudskim veličinama, gromadama, kojima ni život nije bio skuplji od Bosne i Hercegovine, kojima ni život nije bio skuplji od slobode.
Teško nama bude, nama koji smo izgubili svoje najmilije sinove, kćeri, bračne drugove, roditelje. Iako smo svjesni da su oni živi, teško nam bude kada čujemo, kada vidimo da u ovoj našoj nam jedinoj domovini Bosni i Hercegovini ima mita. Teško nam bude kada čujemo da ima korupcije, da ima varanja, da ima laganja. Teško nam bude da i dan danas se nasrće na ovu nam jedinu domovinu Bosnu i Hercegovinu, da se unižava žrtva šehida. Pa se onda trgnemo i ponovo čujemo riječi uzvišenog Allaha dželle šanuhu bel ahja'un inda rabbihim yurzakun. Ne, oni su živi, opskrbljeni kod gospodara svoga i budemo sretni. A šta je sreća? Šta je sreća? Uzvišeni Allah dželle šanuhu kaže فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Ko bude spašen džehennemske vatre i bude uveden u džennetske perivoje, taj je uspio, taj je pobjedio, taj je sretan. A oni, najbolji sinovi nam domovine Bosne i Hercegovine, plemići, su uspjeli, su pobjedili, su srećni. I mi tada budemo srećni. Teško je u tom vremenu bilo pobjediti narod koji se nije bojao smrti. Ima jedna misa u kojoj se kaže bit gazija ili šehid. A islam, naša lijepa vjera, nas uči da je život svet, da se trebamo liječiti i sprječavati bolesti, čuvati zdravlje, čuvati život. A islam, naša lijepa vjera, nas uči da se nikome sežda ne čini sem dragom Allahu dželle šanuhu i da se ni pred kim ne savija i povija kičma osim pred uzvišenim Allahom dželle šanuhu. Znali su to naši šehidi, znamo i mi koji smo prošli Golgote rata, a znaju to i generacije koje nisu ni okusile rata jer nisu bile ni rođene. I to je ona konačna pobjeda šehida. Mi koji nikada nećemo zaboraviti žrtvu najboljih sinova ove nam domovine i koji smo spremni u svakom momentu žrtvovati sve što imamo za mir i slobodu. Ramazan je. Mubarek je to mjesec. Mnoga dobra donosi. Allah ga je probrao između ostalih mjeseci. Posebnu pažnju, najveći mogući napor trebamo uložiti da budemo uz porodice naših najboljih sinova, šehida, da im život na neki način uveselimo, da im budemo oslonac. Zbog konačne pobjede šehida i zbog svih nagrada koje im je uzvišeni Allah dželle šanuhu obećao. Znamo kada bi mogli vratiti vrijeme unazad, da bi oni učinili ama baš istu stvar. Bili bi tu u našim safovima, u rovovima i zajedno s nama se borili za čast, slobodu i mir. I baš onako kako to pjesnik sa ovih prostora svojim perom zapisa, da se rodim još 100 puta, 100 bih puta umirao, Bosna je jedina, Allah je istina, za njih ja sam život dao. Neka im je vječni rahmet najboljim sinovima jedine nam domovine Bosne i Hercegovine.